Evar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin bernameya Panorama heftê ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îro jî em ê bi mêvanek xwe yê hêja re bûyerên û sernivîsên vê hefteyê şîrove bikin. Mêvanê min ê vê heftê bi rêz Xelîl İbrahîm Baran e, Serokê Partiya Kurdistanê. Bi xêr hatî Kek İbrahîm. Merhaba, sağ ol, spas dörüm. Erhebi. Çawa em dixwazî bi pirsên wiha klasîk dest pê bikin. Spas dörüm, ez başım. Baş bin, inşallah hemî tev baş bin. Erê. Ez bawerim tu li Hewlêrê ne wisa Kek? Bele, ez Hewlêrê me ne. Erê. Tabii me got Serokê Pak Kurdê îro siyasetê pirtir ez ê bixwazim ku tu rojeva heftê ya cîhanê û Kurdistanê wek nivîskarek, wek lêkolînerek heta zimanzanî jî ewkek te ye, nasnameyek te ye tu şîrove bikî van bûyeran em ê pirtir li ser wan bisekinin. Baş e, yani beriyek em dest bi ewka xwe bikin ez ji bela ku ez di Çarpel Medyayê de bernameya sporê jî bi Kek Elî Fikrî şikla çêk dikim. Em pirtir li ser Dal Kurdê disekinin. Do em li Kongreya Dal Kurdê bûn. Dal Kurd Kongreya xwe ya sala 2022yan pêkanî. Bi rastî cara ewle ewqa 17 sal Dal Kurd ava biye behs dikin ku cara ewle Dal Kurd bi awayek û rêk û pêk Kongreya xwe pêkaniyê ne. Ez serkeftin ji wan re dixwazim ji bela ku wê îsal di Lîga Duyem ya Swêdê. Yani di nav tîmên Kurdistanê de niha Dal Kurd di asta herî bilind ye. Wê tê bikoşin. Eger bi ser bikevin ihtimalekî li Ewropa derkevin lîgan jî rêl ber wan vedbe yani. Kamê binerin wê çav be. Em wan pîroz dikin. Navbera te sporê çawa ye Kek? Valla nizam, adet çawa edi yapın zêde tune. Bes ez ji hemî Kurdistanî re tewsiye dikim divê bi sporê re alaqadar bibin ku emrê wan piçekî dirêj bibe. Ji ber qas derd û kulê Kurdan em zû dimrin. Ji ber wê lazim em zêdetir sporê bikin. Ez jî pîroz dikim ev rêveberiya nû ya Dal Kurdê. Bawerim wê dîsa her serkeftî xêr bekarê wan jî. Erê baş e. De baş e kam binerin îro di rojeva me de çi heye? Em li sernivîsê xwe temaşe bikin. Sernivîsê me ez bêjim ku hindikin lê bi rastî mijarek me heye ku bi rastî ew diviya îro em tenê li ser wî pêvene ew jî şerê Ukrayna û Rusyayê an jî em bêjin krîza cîhanê em di nav bikin. Ji nişka de esas ne ji nişka bû ji sala 2014 de ev krîz dest pê kiriye heta meriv dikare her sala 1991 dema Ukrayna ji Sovyetê veqetiya ji wê çaxê de ev krîz heye. Hemû welatên Pakta Varşova bûn endamên NATOyê lê ew welatên ku ew bûn Cumhuriyetên Sovyetê bûn dihek ji wan heye bûn ku ji bo welatên NATOyê girîng bûn. Yek jê Ukrayna bû ya din jî Gürcistan bû. Gürcistan tu zanî bi şerê Osetya Başûr û Abaza serî danî li ber Rusyayê û ji wê rojê de têkiliyên wê bi NATOyê re werrawestiyane. Lê di sala 2014 da dema Viktor Yanukovych
pro Rusya'ya, aligre Rusya'ya, bu seroke Ukrayna'ya tekiliyen xwe hemû bi yekîtiya Ewropa qut kir li hember wî jî ew kesên ku li dijî Ukrayna ne Ukrayniyên wana li hember wî serî hildan û ew jî neçar mak û birave here Rusyayê krîzekî wiha mesin ji wê çaxê dest pê kir. û ji wir de bûyera Krim û ya niha dest pê kir. Krim zû bi zû ji alî Rusya ve hat îşgal kirin. Lê ew bûyer heya niha dewam dike û encama îro roda. Ez dixwazim yani bi giştî tu jî wer li panoramekî lê binêrî. Rusya çi dixwaze, Ukrayna çi dixwaze, NATO çi dixwaze, ev şer ji bo çi derket li Ewropa ji nûşka de Ewropa war germ bû. Tu piçek behsa wî bikî yani. Belê. Arrast yani divê yani li gorî metoda min bixwe em ez li meseleyekê dinêrim ez tarîxa wan jî dinêrim. Yani di tarîxê de çawa bu ew hezar salên dawî da çi li Rusyayê çi li Ukraynayê çi li derdorê wan qewimî. Yani her çi qas em niha Rusyayê Federasyona Rusyayê wek dewleteka 1991 de heta îro dibînin jî 7 sal berê Sovyet hene. Berî wê İmparatoriya Rusa heye. Berî wê Knestî û Çartiya Rusa heye. Yani çar ji 1920 de heta îro 1930 de heta îro li wê derê hukmraniyek heye û ewa jî zêdetir di dest Rusa de ye. Belê heta bê Rusya li Kievê hatiye damezrandin. Yani ew aqilê dewletê, ew dewlet bixwe, ew teşkîlat li Kievê hatiye danîn û hezar sal hema li wê derê hêzek heye û li gorî coğrafyaya xwe jî hertim siyaseteka wan heye, jeopolîtîkeka wan heye, realpolitîkeka wan heye. Dema firsendê dibînin ewana lepê xwe davêjin derdorê xwe. Divê meriv xerîta Rusyayê bîne berçavê xwe li aliyekî de heta Çînê diçe, li aliyê din heta Moğolistanê dadikeve û heta Afganistanê dadikeve, li aliyê din behra reş pêşiya wî digire û behra Xezarê pêşiya wî digire. Li aliyê din jî êdî zatî Ewropayê û di navber wê û Ewropayê de jî hinek dewletên rojhilatê Ewropayî hene. Ewana jî zêdetir nêzîkî Slawan e, an jî Slav bixwan e, an jî nêzîkî Rusan e. Divê meriv xerîteya wan bîne pêşçavê xwe ji bo komeriya vê fehm bike. Eva sed û çend sal berê yani 1917 da li gorî min tarîxa Rusa hate cemidandin. Rus gelek bi quwet bûn 1917 dibêjî şoreşa Oktober. Şoreşa Oktoberda tarîxa wan hate cemidandin. Ji ber ku ji 1710 bigirin heta wê çaxê Rusya tim berbijêr vedihat. Yani heta bibêje meriv dikare bibêje ku ê ku Osmanî şehetandinî, ê ku welatê Osmanîye parçe kirî hêza herî mezin Rus bixwe bûn. Ji ber ku em dizanin wana 12 cara di nav Osmanî û Rusan da Moskov wê çaxê digotin, Moskovan da şerên gelek mezin derketin û dawiya dawî Bulgaristanê, Yunanistanê, Sırbistanê û welatên Balkanê li alî din Gurcistanê, Ermenistanê, Azerbaycanê ewana jî ji Îranê standin û xerîta Osmaniyan biçûk kirin. Îcar piştî 91 ew cemeda tarîxa Rusyayê biçekî derizî. Yani ew barê Sovyetê ji xwe çekirin. Zaten ji xwe bînin bîra xwe di herba umûmiya yekemîn da şerê cîhanê yekemîn da zaten ji xwe Rûs gelek pêş ketibûn. Heta bêje xaneqînê, heta pênc wînê da ketibûn. Yani li Kurdistanê jî dema meriv dinire ne tenê welatê serhedê, welatê Başûrê Kurdistanê, heta bê Başûrê Kurdistanê jî bi dest xistibûn lê di 1917 da bi şoreşa Oktoberê ewana şer vekişiyan û sînorê wan gehîşte Arpaçayê û Gurcistan û filan bêvan. Yani ew Gurcistanê û Ermenistanê bûre. Yani heta wê derê kişiyan. Halbuki heger ew şoreşa çê nebûya belkî îro Kurdistan bi temamî jî milkê Rusa bûye. Yani di nav İmparatoriya Rusa kete. Ama ewana jê vekişiyan. Îcar ji 91 şindatir dewletên
غربي دولتين روجافاي أوروبا وروسان لسر هناك تشتان هناك خالان لها فكرن أو خالان تشبون يك وين ناتو بربر روجلاتي فا ني لوسان همام دولة جيجا هيش تناوي باكتا وارشو أرجمان مزني روسيا شقانا أبد وقوتي أمنين لهونتين بله باكتا وارشو ويهبو أويا شحاتي الهمبر في ناتو تشبوبو آنين ناتو هي زيادتر مزن كرن أوا جبو حاكميتا صحيا وروسان براستي جي تهلكي كي جالك مزن تربو هجار عقل دولة روسا تخص دقوتكو بله سوفيت شحاتي لي أو دولتينكو وكي دقوتن جواكا دولتين سربخا بنودو يكدا حميان سرخبوني إعلان كرن نابراو جمهوريتين بريين سوفيتين دقوتن أمي وان إدارة بكن بآوايكي تكلين ما نرم هبن زيادتر ليه حاكمية ديسا حاكمية الدولة الروسية هيب يعني مثلا جورجستان مثلا أذربيجان مثلا قازاكستان أوكرانيا لفان درانجي زيادتر كسين بوني حكمدار كسين بوني اقتدار يا اندامين KGB استخبارات سوفيتي بون يا جي سياسة مدارن نزيكي روسان لكيجا إيرو غلاتن آسيا نابين همو شوارنا حميان وسنة آلية بقصروا كي أذربيجان كيش وسنة بله جعالية وبقرن حتى إشته سلطان بايا وشبونا في وحمية اندامين KGB بون يعني لو وان ولا تانا هجر اشتوي 6 سال درباس و 4 سال درباس دبا يعني جنودو يك حتى يرون بحسبين 6 سال لباش خو هيش ايجار ملت تعما ديمقراطية ستاند تعما خو اداره كرن ستاند حكم روساجي ناس ناكن ايجار وجه غير روس خدت هلكي دا دبينن مثلا لو اوكرانيا افتشتبو شخوا وانا لكرمي او وان هبو مقري واني عسكري هبو اوكرانيا يجي مساعده دابو كروس لو دري قاربن بسكنن لده 2014 ياندا چبو حكومتا داوي نزيكي روسا قرار اكستاند كو وبي جبو 25 سالا قرمي جارد بدا روسا لي او قرار لغوري حكم قانون اساسي اوكرانيا نه حكمك راس بو حتى ابطال كرن پشتي وي روسيا او درا اشغال كر روسيا خوازه چه بکه لآلی چینی ادی نکاره زیادتر هر جبر کو حکمرانی کا چینی هيا او 3000 سالن ولوی دره ادی وکی دندکه کی وکی چکیردکه کی لور قوتك هاتی بهف روسيا زیادتر نکانه بر وره یونانستان ترکیه ایران افغانستان و هندستان و داویجی پاکستان اواجی خطا انگلیزانه کو لپیش روسیای هلگرتن او بند دانين كو دانيا كيفن بحري جرم جبر ويجي روسيا مجبوره انها خد جياده فرح بك يك او ولاتن سينوري اوروبا يدنا يادو يمين بحر الرشا ياس يمين بحر بالطيقيه ايجار مجبوره بكاري بك بكي كاربو فكارا بكرا حتى نهانه لي شركي نو دناف برچين و امريكا يدا بيتك جبركو امريكا جي مجبوره روسيا اللي كلاك خو بسكننا انجي روسيا بطرف بمينه وتفلي چينه نبا جبر ويجي بيشيا روسيا يفكرن افشر انها امل افغانستان دبينن او بويرن افغانستان اتشتل اوكرانيا يدبا اسبال قفقاسيا يببا اسبال بوغازن تركيا ببا او حمي پیش فکرنا امریکایی بخواه امریکا به پیش فکرنی چی چند تشداد خوازه یک دخوازه اروپایی تهدید بکه ببیجه که هگر از لپشت و نسکنم روسیا اوی و داقلتینه یادو یمین ولاتن انگلیزان این وکی ترکیه ایران و افغانستان او خطا مبری گوتی یونانستان جوان راجع عینی تشتید دبیجه اگر از بردم اوی پانسلاویزم جارده دست بکه اگر از بردم و اوانا حتى موشي وبتلي سباري هاتبون ودي صدا كيفن والآلية دي حياة آي استفانوس يعني يشيلكوي فلوريا يا نهال اسطنبول حتى وردا كاتبون روس دبي ازجار بردم دبي ون قهل من بكن ياك يادو
روسا را جی دبیجه از پیشیا تفت کم چند باجارین قرمیش خورا الحاق بکه آن حکمرانیا بحر رش جارد بتدم جبر کو اگر تو قرمی بستینی و دوراوا معران يعني يلانا دا صد بيجن سنيك لاند اگر ودري بستيني وچاغي تدبي حكمراني بحر رش بخو جبر ويجي ايرو دبي ام فيجي بيرنا كند نافبر اوروباي هلا بيجي المانيا وروسان دا جي تجارتك انرجي هي افوايجي اوروباي بخو گريد ده بو روسياي امریکا اویجی نخوازه پیشی اویجی دگره دبیجه بنی اف روسیا ولاتکی فاشیسته کاره و الحاق بکه کاره و اشغال بکه جبر وید فیگون تجارت خوش کیم بکن و چاغیجی اروپای لخوا گری اره باشا کرم که وره ناو ناتو یجی و چاغی herkes جوی پاره که دستینه لی آداوی عقل مزن امریکا قزنشتی که لگوری من يعني ام ويتش اي ورم فير ايرو في حفتي يعني جي في شركه انا دس بيكريا هر تشخص انا دبجن هفدي تنجي نابرا وانده دس بيكرنا بوتين تشكي وساجي دبجه دبي اوكراني شكون ملاتك دنن دبي لانين خطا كريا وانا وقت جمهوريه السوفيت ده نشان ده اساس خود وانا روسن يعني او كوي ورجه تزكوي ورا بوتين ل اوكراني دبيجن ام ولاتك سر بخونه ام قرار خودتن ام خود شواب باريزن ام عسكريه خود شواب كن ام باريزن جبلاكو ام نقاش لولات اسكندنافيا جي هي ام بيجن مثلا السويد جي دخوازن بأندام ناتو فنلنديا جي دخوازه ببه يعني حق اوكرانيا تونه كوفيدا خوازه بك يعني تمام جمهوريه السوفيت فكتيا ل ام دبيجن يا قلب رياض دنكو و بيشروجا خود بريارا بيشروجا خود يعني قطر كردستاني ويا اولات اوكرانيا جديده دنافبر روس واوروبا دا ساكنين او خطا يعني جور فنلندا بقرن حتى سلوواكيا حتى بيجي كاردا و ارناوطلق جمهوريه كار نافكه قدر وان و كردستاني وكي هبه كردستاني بنرند تاريخ ده جاري پارتاستان پرساستان دی جاري ماكedonاستان دی جاري رومايستان دی جاري پرساستان دی جاري عثمانيستان دی جاري صفويستان دی اوكراينا بخوشي وسايه روس دستینن پشتیوی اروپایی دستینن روس دستینن پشتیوی اروپایی دستینن حتی بدمه که عثمانیه چوستان و ایجار زمان وان جی نزیکی هفه لی زمان وان نزیکی هفه و چه غم نکارم ببیجن حد جی ملتکن ایرو آذربایجان و ترکیه ما نه ملتکن لگوری زمان لگوری کلتور فلان بیفن اوش ترکن اوش ترکن لیت خوازن ببند دولت جبر کو ده نافندین کریسی بخواهنه يعني يك اشتا اناضول وكردستان يادجي ادي قفقاز يعني اذربيجان جبروي حقي اوكرانيا هي كو ببيشه از دولتكم از ملتكم وتعلقا من روسيتنا جبركو دجمني نافبر اوكرانيا وروسيا زهرتمبو حتى ببيشه دمكي چقاس انتلكتوال شاعر واديبين اوكراني هبون حمي ده 1904 دا محكمين عولين ايه ستالين ريفد برنيج الوداري داس بكرن لاوكرانيا حميب دار واخصنا حميب بقرشوني كشتن دان برغولا مساله شي الفدري يعني ملتك هجر بيجيكو از همه حقيوي هي كو دولتك خوش هبه هجر مرف والي بنيره حقي دونستكيا جي هي حقي خرمي هي حقي لوهانسك جي هي تفي اوجي كاربن قدر خطايم بكن نفوسي وان سدي حشتي سدي نوت هناك جيا سدي سد روسن حتى القزاقستان نفوسها روساج قزاقه برتره ذات المساله شي يعني وقت اف خريطه واني دانيني روسان اف عقل كر قبر النفوس الروسا هناك لاوكرانيا بمينا هناك لقزاقستان بمينا هناك لجير جورجستان بمينا هناك لجور استونيا وبيلاروس ونظام شكل لوان درب بمينا جبركو اس قارب مداخله يوان بكم سبا يعني شبه لازمه مثلا ايرو لتركيا جوسا لايران جوسا سوريا وعراق جوسا هاجر كرد نكرنا چار پارچام حميل ولاتك بنا حتى نام يبستاندا لي او داگر كرين مزن لهمبر و حمي دولتنا جي ام چاوا كاران ايرو
او روسيا جي لهمبر اوكرانيا نفوس خا بكارتينا دفيجاز مداخله يواندك انجي لاوكرانيا دبيجي اقتدارك نزيكي من لازم هبه مساله هوايه جبر ويجي حقي اوكرانيا هي حقي دونسكي جي هي راسته يعني مرف اگر لسر قاعدين تاين كرنا قدر خا باخذه حقي وان حميه هي وان حميه هي راسته ليه اما تشتكي يعني جغرافيا تشتكي مهمه يعني دفي مرف اوكرانيا يبدا برخوا لو دري سي او هنا سي جي هنا بجغرافيك دبا ديشتا وقاليك جي قارباته ادي بربتشي يادچه قالي ديشجي دنيا بر وك چمكي گلگ مزن اوكرانيا دكه د بارچا نها وياكو روسيا شرقي يعني روج هلستينا باشا كيك ابراهيم يعني وك جغرافيك وديروكي اوكرانيا وروسيا دوي هاوي دا ناساندن اگر امرم وی شری يعني شری که انا دست بکر هر چخواست ام دزانن کو سه چار روز شر دست بکریه ته دهات گوتن کو کیف و سه روزا ده وره داگر کرن هن بازار هاتنه داگر کرن خویه ایرو امریکا را گهاند کو لشکرین ارتشا روسیای 30 کیلومتر دوری کیوینه ل ایرو جنوشکاده لهف کرن کل سر سینور بلاروسه هف دیتن پیک بینه گلو هف دیتن همان جور دست پی بکن امی با آگاهی فرق بگه یعنی شما هف دیتن روسیا قبول کرد یعنی امی ورن امبارگویا جی لهمبر امبارگویا بو یعنی امبارگو تاثیر کرد آن دخوازه پوتین مذاکر کود سه روزه در نکاره کیوی بکره تاکتیک تکه خوازه اکو که یعنی او ایرو تهدید که نوکلری جی کرد تو چود بجی یعنی وان هفدیتن جنوش کده جبو چه دست بکر يعني بيامن روجا كو شر دست بيت که زات شخوا هفدیتن هنه دبن را وانا خبر جهف را دشینن يعني جارنا او خطا قطنابه او دبوتش فدهات مديا سوسيال لور دهات آغافتن يعني اري ليه بشتي لهفتن دبن آخدا لجور ادي في اعلان دكن بيام من او مذاكره انها اعلان كرنا يعني ذات شخوا دست بيكا شريدا ديار بوكو و ماريو بول بكابا و كرم ذات شخوا دست واندا بو او جهين كو اف جي درد كافا و تي قرمه يعني جبر كو افا قرمه بخوتنا او افيل جور دستينا او باجرنا و دونس بخوي او شر بكافا اللي كيو بو حركسي سوربريز بو جبر كو پوتین دخوازه ایراده یا گلی اوکراینی و زلنسکی بشکنه. زلنسکی جی بچه او درکت یعنی گوت نه از ناچم جیه کی ناروم و امی شرجی بکن براستی جبر کو اوا 30 سالین داوی و 2 سالین وکی اوا دما کورونایی لحمی ملتان دا نتو پرستی پیش کتی. لأوكرانيا يجي أفازت 10 سالين داوي نتو برستي جلك بقوتها بو يعني إيجارا وانش برخوددن دبيجن أم نارفن أم ناتشن بوتين دتشتاد خوازه لغوري من يك تخوازه كوا باجاران بستينه بيشيخ البحر رشفكه يادو يمين اقتدارا لأوكرانيا بجوهره ذات وي بانگك جبو عسكرين اوكرانيا كر قوت اقتداري بستينن امون امي هي باشتر لهفور ليه اوكرانيا دا تشتكي وساجي تشينابو او تشتكي مهمه لهف ويورن داوي هر شر باشتي كد قدا لعجبا كي نجي كي دستي كي بشكين يعني هربت ويورن لهف بين وقتك هو كي تيك بتشا امل إيجار مثلا ناتوية يكتيا أوروباية وأمريكاية فاناجي سدي سد إعلان كركو أو عسكر ماشي من أوكرانيا يعني أوكرانيا في أو ثانينا جبر ويجي وان برخوددن أو يك يادو تشتكي عجائب بو لفي أويدا يعني
في تشتكي هم شاغ ام ببيجن مودرنه يعني ستارلينك او ايلون ماسك از جبهه تماور ك مادام تماور که از جبهه تماور براستی شرکیه دنابرا هزکی سوپر دیه او اوکراینا کو لهمبر وی هزه نکاره تشکی بکه آلیکاریج ولاتن روژوا او ناتو دخوازه لی جو بایدن پر اشکره گوت کو لهمبر روسیای دو alternatife mehene ya ambargo ya şer seyem ye cihani go vekidin tu alternatif ektine o Rusya per xurte le em ez bi irişin Türkiye ve giredayn dema rojava dagirtike hücum ederedindike çima yani encama vi şerek kare per mezun ve ku rojava velatin G7 Amerika İro Japonya da xwenini da hemul hember Rusya'yı biryara ambargoya girtin o yani şarkara bipeke o freh bibe yani ciddi tutursun Rojava'yı. لگوری من او شر نابه شر سیمی هگر ببجی او شر ند نافبر روسیا و روجاوایه ده ama bibare devam beke yani şer ji Ukrayna'yı ji cihana dijital o ji gerdune ji okey lurji despekle yani Rusya daxwene diyor ki hun karen men gerduni rawastinin emevan evka udiyan hamu biser Avrupa o Amerika'da virjinin gotin yani şer avkas frehbiye yani avka gerbiye yani yani az evaya evke navi viçi tibbeje yani evaya xapino keke yani az bawarım şer avkas mezin buye ul bve meselece avkas mezin navi bes peşya Rusa vekirin li behr reş ew yek ya du yemin bu ambargoyu çidbe eva çel sale İran ambargo serhe çidbe qat tiştek nabe Ruxa İran na iktidar te guhorin na ava çel sale ha yani icarçı bu halki fakir beri fakir bu yezidetir fakir man beri çarnan dixwarin heroj na nekî dixwin salên heftê çara şindatır li Türkiye jî aynı tişt bû Türkiye kete Kıbrıs'e çend sala ambargo li Türkiye jî kirin veya Türkiye hêl Kıbrıs'e ambargo jî çû ketin NATO yani ev navê wî çî tibêje serilêdan ji bo Yekîtiya Avrupayê û nizam çi filan bêvan ji ber ku konjîktîr hertim tê guherîn lê heger te axa girt dest xwe de girt ew bo te baştir e bire 10 sala Rusya dibin ambargoyê de be çi dibe biya min tiştek nabe ji ber ku dünya mihtacî Rusyayê îro Almanya mihtace Finlandiya mihtace Fransa mihtace ji ber ku gaza sürüştî heye li we derê ji ber wê ez ne bawerim bi ambargoyê tiştek bibe mesela Swiftê û Almanya li ber xwe de gona biraneke ve Swiftê nizam çi ji ber ku ew hene di navber van dewletan da û Rusyayê da hevpeymanî hene hevpeymanî dixwalê ê dûbendî yani hûn çi bibêjin nizam yani dûbendî hene lê ew mesela Swîtê dibêjin ku yani her çi xwast biryarê bigirtin jî tesîr nake ji bela ku dibêjin Rusya axwe bixwe amade kiriye lê ne bi hemû welatên bi wan re ewkeye wê peymanê Çîn e Kore Bakur e heta dibin Türkiye jî têde ye yani ew heke ticaretê meriv bide yani îja ditirsin ku ev ya mesela eger Rusya bi vî havî çêke sibê di roj rêxistinên tarî jî karin tiştî wisa çêkin pera transfer bikin yani bazı kirayê bergiya bikin lê nizanim em ne aborî nasib vana çi xwast tesîr dikin nakin mesela niha ew heye tiştekî hê ew tir tiştere bibêjim yani ev Bitcoin pereyê kripto dikarin ticaretê ser wî bimeşînin Rêma wê rojê gotin li ser wê kes xwe naxewî tiştê dewlet yani karin pir têk em nizanin war birastî yani ew jî rêyeke tu rast dibêjî yani ew jî rêyeke
دولتك وكي روسيا اگر دست باوجوي وچوي كاركي مزن به شو نهار جبل دولت دبشت تننا اف كار بتشوك تي خويا ياك يا باش يعني اف امبارغو باور كاركي رنابه يعني جو تشتكي رنابه چما ولات مثلا امریکا ژاپنیا یکیتی اروپا دبیجن کو اف امبارگو دکاره 5 سال پشتا روسیای بشکینه امبارگو انگلگران yani em tabi fهم nakin gelo med khapinen yani gel khod khapinen تشتكي والله بيامن بلي دفي هنا كاس تشتكي ببيجن شرك تقاومه يعني اجبو بيجي شركنا اوروبا وناتو ونظام تشيكو فلان وبيفان دارد كيفن مثلا شي يعني دبي ام شر مزار دكن نورجع حتى انا هوسد قوتن ممكن ام بتوندي شر مزار دكن يعني دفي ازو تشر مزار بكن لي اوانا تشتندم بكن لغوري شرطين دنياي سلحين وانا هنا ونظام تشيكي وانا انا وفلان وبيفان لغوري من يعني ذات شو اف شركي قوي يعني شركي خابينوكي يعني جبل ويجي راسته انسان دمرن وطياره دات كيفن وراد بنو مثلا هنا كبري اولا مساج شانديد بجن سر اركان روسيا جو görev standına وظیفه standına جبركو سير روجادا لكاربيه كييف بخان بخصتاي يعني جبروي هنا كي مساله اللي ديسا روسيا قالك لكييف يجي لباجار دنجي لتاسيسين قالك مهم خصنا او شركي سري خويا ليه لاليدن تشي يعني ما تشي فهمت يعني تشي احتياج بفي شريها بو دفي عمل سيرفي باخذن لاليدن ستارلينكو سوشيال ميديا فلان وبيفان شرك جي الورد ماشى انا مثلا ويجي مخصص ببرسم براستي الميديا سوسيال جي ام دبينكو قالك تشتين بالكش خويا دكن بري دما شرك درتكت ما هنك بويران هنك وينيان بشتي الشر مدديد جارنا بمهام بشتي مدديد لإيرو يعني ناس سانسور او هركز تلفونهم عند استوان ده وبويران زندي دوشينن بويرين كو روجناموان نكاربن تثبيت بكن او تثبيت دكن تشتي وسا تثبيت كه اجا جبلي ويجي از دبينم كو جهانا ديجيتال ده هفكاريه كدنابرا گلان ده هي اليكاريه هفدو دكن سينور ناس ناكن عرض ناس ناكن حمود شتاد شينن جهردوره يعني هن كست بيجنكو افيا دكاره ببد ناسنامه بيشروجا جهاني يعني يدي مثلا بشتي 7 سال 105 سال بس شون را يدي دنيا كي وصاحبك والناس سينور هبن قدخه هبن وكابن هركس سيرفيس بتشتي وصا يعني افيا انا جهانا ديجيتال ده يعني تيجبو ويتش بيجي يعني بري دما دولتك تخص بري حرتشتي تخواست خطواني لوجستيك وخطواني اخباري جهف ببره ودخواست لتوري واني راغهاندن خينه وكيان ببيجن دايره تليفوني وتليكوم ونظام تشيكو فلان بي لو تشال ميديا سوسيال خير ويرتشال لاليدن دما كسي darbe yek dikir nav welatta diçu televizyona devleti hey او dagir dikirin İro edi her telefonek buyu televizyonek herkes edi buyu اوك مخابرك قاره لحر دري خبره شي بك ايجار مساله شي جبو اوي چنك جبو لسر تويتر بلافنك د دست روسا د فرسندك ابو كو لشبكه يا اوكرايناي انترنت خينم او جيش دست شو جبركو ستارلينك ناج ويدوي انترنت دداوي دد حمي اوكراينا ايلون ماسك وزي كاريبكم وستارلينك يعني انترنت حمو اوكراينا ما هركز ببلاش باويكي حتى ايرو فيسبوك وتويتر ويوتيوب داك يعني دانا قلتنا او ديزانفورماسيون كي روسيا دا كيشا بلوكا كرنا ناهيلن بدن طبعا ناهيلن يعني افاجي ادي شر و بفچونن ناف دولتي انين مرحله كدن يعني ام كتن چاغه كنو افايا چاوكو ام ببيجن تياره چيكرن بالافرا شر درخستن فلان چاوكو اويا بخو سري خو تشتك بو ايرو اف
مسئله ستارلینک جی بی سری خود لالی دن لسر سوشال مدیای زلنسکی بخواجی تدا او پروپاگاندا یک عجایب تمشاندن إجا تزانيت بتشتكى كيف إبراهيم ببرنامج روسا التليجرامتك يرو مدمديا إذا ديت بالكشة يعني الروس بيجون أوياك قد كريه كسر كارا بخينا يعني أنا زانم مش بوتشد جوياتك براسي ور من مديا إذا خوانت بالرأي تليجرامتك كمان تشتغل işte na ve her ali li gorî xwe jî wekî bike yani pêşiya vî bigire an karibe lê em tiştekî didbînin yani şerrek li ser sosyal medyayê belav dibe û êdî herkes dikare xwe bi serokê Ukraynayê geyne û ew jî kare bi tweetekê dibêje binê ez li filan cihê me dibêje û ez şer dikim dibêje ew raya giştî a dinyaya medenî îro li alî Ukraynayê ye. Evet. Tiştekî dine yani em Kurd li kîjan alî bin Rusya an Ukrayna ew tiştekî dine divê meriv karê wî siyasî li ser bixebite ji ber ku yê me em jî bi serê xwe wekî Ukraynayê kine zanî yê me em bi serê xwe de jî nav şerekî dene ji ber wê ê me mêzîna me piçekî xesas e yani divê em li vê hevsengî baş binêrin nebin dijminê Rusa jî nebin dijminê Ukraynayê jî li vî şerî binêrin ji ber ku tiştekî me divî karî de tune lê heger ev şera mezin bibe û Rusya karibe dakeve boğazan dakeve Qafqasê dakeve serhedê ez îja werim wir ji bo me şer temam wan nêzîka 400,000 kes sînor derbas kirine derbasî Yekîtiya Ewropa bûne welatên Yekîtiya Ewropa trajediyekî mezin heye meriv yanî bi roja behs bike û şer dewam dike wek me got Kievê û hevdîtin jî li ser sînorê Belarus dewam dike. Îja em werin aliyê me herêma me yani li herêma me em ji Tirkiye dest pê bikin. Yani ev welatên G7 û Yekîtiya Ewropa, Amerîka hemû daxuyanên ambargo didin lê Tirkiye bê deng maye dengê xwe nake tenê got li dijî vî şerê ye li xwe nêzî Ukraynayê nîşanda lê Rusyayê şermezar nekir. Em dizanin Tirkiye têkiliyên wî aborî ticareta wî ye bi Rusya û Ukraynayê salê 10 milyon dibêjin turîstên Tirkiyeyê ev ji bo çi yani ji bo çi Tirkiye yani encama ev rûyaye yan tiştê din hene li hember NATOyê em bêjin. Yani divê meriv evî bibîne Rûs û Türk dijminê hevî kevnin. Dîrokî ne erê em ya zanin. Ji berê da dijminê hevin û eger hedefa hîro a Rusa Ukraynayê ya siba jî İstanbul e. Divê evê em zanin. Ya du Türk jî Türk jî aynî wisa dikir. Milletekî ji Asyaya navîn xwe avêtine vir bûne xudan dewlet e û vaya jî şansê wanê taliyê ye. Heger vê derê jî wenda bikin êdî bawer bike cih ji waran li dunyayê namîne ji ber wê jî ew mecbûrin vê derê biparêzin xwe di vir de qaîm bikin û eger firsat jî dest wan keve ewana heta Ukraynayê û Moskowayê jî kanin bistînin. Her dewlet di tarîxê de carê mezin dibe carê biçûk dibe heger firsendê baş bikarbîne pêş dikeve an ew dibe. Lê em dizanin ku hebûna Tirkiye niha li gorî stratejiya Brîtanyayê hatiye vekirin. Wekî ew boğazên ku na desta dan. Erê. Ev bi gorî hevpeymaniyekê dane ew ê dane Tirka û mesela wan û Rusa jî li ser vê derê dest pê dike. Îro êdî bawerim şer bi serê xwe qediye ye şerê di navber Rûs û Ukraynayê de belê belkî pevçûn hebin belkî hîn bombardiman hebin lê çawa ku li ser masayekê rûniştine bawerim ev mesela di navber xwe de êdî berbeh halê diçe. Yani ew trenda ew ê dikeve êdî. Îro Wezareta Dervayê a Tirkiyeyê got ku em ji bo şerre heye me qerar daye ku evaya şerreke em boğazan digirin. Li vê derê bawerim yek mudaxaleya Brîtanyayê bixwe hey
ya du yemin Türkiye kanı bin rab ji Putin rabı bece ko valla mecburun bigrin zaten teji şer qadan diye ihtiyacı teji tene jiber kova seçar royan da gelek evin naviçi ibn bahr derbas buna yen Rusya'ya evji mesela ya seyemin çaremin ticareta Rusav a Türkiye gelek mezine avana dixwazin werin tehtîlê 10 milyon turist ji Rusya'ya û li aliyê din jî Rusya freng û işte patates û nizam çîk û filan bivan tiştê wisa jî difroşe ew ê difroşe Rusyayê van jî ticaretê xwe kêm nakin li aliyê de welatê Ewropayê hene gazê dikirin û tiştekî din heye ji Ukrayna û Rusyayê bakliyatê distînin noka distînin nîska yani xwarin yani temel xwarinên temel yani wana hene yani ji bo tiştekî biçûk yani tiştê biçûk çi ye sê bajarên Ukraynayê çima ev dewletana bi Rusyayê re xwe xerab bikin yani divê em evê fehm bikin yani ev demokrasî û nizam çîk û işte nirx û hevsengî û işte ew heya cihekî ye reel polîtîk tiştekî din e yani çima zarokên Fransî bênan bimînin vaye mesela Mısır dema li Mısırê serxabûn ew protestoyên li Rabiayê dest pê kirin Rusyayê birî û genim neda Mısırê ji ber wê ew çêbû darbe çêbû li wê derê meseleyekî ji ber ku Mısır hemî genimê xwe ji Rusyayê distîne yani ew têkiliya hê dewam dike wê bike jî yani sedemê herî mezin bawerim êkîn ticaret û aboriye mesela Türkiye lê ez hawekî em Erdogan nas dikim Erdogan menfaeta wî li ku be ew li wir e ez bawer nakim îro ji bo Erdogan NATO mihîm e an Rûs mihîm e menfaeta wî li ku be li wir e û ez bawerim vêya Putin jî zane serokên NATOyê jî zane yani ez ji her du aliya de bêjim acaba Putin jî û serokên welatên NATO jî bawerî bi Erdogan tînin yani li vir wî merdwexê Erdogan jinkî li dervayê van yani ew welatên NATO wî li derva deyên yani pirtir di panoramayê de xuya nake di têkiliyên navdewletî de bawerî tune hevpeymanî heye erê ama yani ew gelek caran ji Erdogan tişkî xwestine naniye cî yani ew tiştekî din e yani ev niha mesela Erdogan siva tune yani lê a mühim çi dewleta Tirkiye yani heger siba Türkiye ji NATOyê îro Erdogan îdare dike ihraç bikin wekî Tirka ji dest Rûsa xelas ke ew jî mecbûr NATOyê ne li aliyê de Türkiye dixwaze bibe aktör ji ber ku ji nûva dunya dîzayn dibe ew ê çawa mesela Rusyayê da li hember Rusyayê bisekine meseleyeke din gaz û petrol siba bi Ewropayê lazim e heger ev krîza navber Rusyayê û Ewropayê de devam bike gaza Kurdistanê wê mecbûr e ji Tirkiyeyê biçe Ewropayê ji bo vê jî Erdogan û dewleta Tirka jî dibe xwedî roleka mezin yani evana hemî girêdayî hevin lê em Kurd zêdetir em bi pencereyekê de dinêrin lê dunya wisa nanêre yani Erdogan îroyê tune ya diktatör ew nizam çi Putin wisa ne wisa na yani divê merê li Rusyayê jî wisa binêre ev ya perspektîfeke di 1608 da Petroyê yekemîn ev perspektîf daniye pêş Rûsa û Putin jî îrowê dimeşîne berê karizmayekî xwe bixwe heye şexsekî serê xwe ye filan bêvan lê girêdayî wê perspektîfê ye yê Tirka jî yani Türk niha dibêjin çi işte derketin mesela êko dema li Efrînê bomba dibariyane piştgiriya eskerê Tirkan dikirin îro derketine dibêjin Mustafa Kemal gotiye di nav cîhanê da aşitî di nav welatê Tirkiyê de aşitî yurtta sulh cîhanda sulh yani çima ji ber ku eveke wan diwan de tune lê siba karin wela bibêjin erê aliyê din tu dinêrî ewan sîha difroşe Ukraynayê û Ukrayna jî mecbûr e li hember Rûsa wan bi kar bîne yani evaya bûye yani herkes li ticareta xwe dinêre herkes li menfaetê xwe ticareta xwe evkê xwe dinêre wê çaxê ser em werin mijara Kurda yani tesîra vî şerî
ve çaval Kurda bike başur nizanim ve çıkas bike le muhakkak ve le Rojava û Sûriyeyê bike meriv bike eger pir dewam bike. Yani eger Rus jûr vekişin an li wir valayekî çêbe yani pirtir kontrol deke ve destê Türka yani bigiştî ve çawa bibe yani ve tesîrekî çawa kare çêbe yani li Rojava li Sûriyeyê. Belak Esad piştkiriya xwe dabû Putin. Belê. Biya min cihekî ku lê statûko hebe, lê îstîqrar hebe, bo Kurdan ne baş e. Ji ber ku Kurd ne xwediyê tiştekî ne. Heger em jî xwediyê tiştekî biyana, me bigota îstîqrar lazim e. Statûkoya niha em biparêzin baştir e. Belê. Lê me dî ku li Iraqê statûko xerab bû, Kurd bilind bûn. Li Sûriyeyê statûko xerab bû, Kurd dîsa bilind bûn. Ev meseleya Türkiye û statûkoya Türkiye û şerê Rûsa bo me fersendek ketîne. Ne ku tiştek ji Rûsa derkeve. Lê heger di navber Türka û Rûsa da gengeşek çêbe, problemek çêbe, wê çaxî em bi di aliyan da dibin xwedî qîmet. Yek Rûs muhtacê me ne ji ber ku li Tirkiyeyê hêza herî mezin piştî Türka Kurdin û xêncî wî jî têhêstin ne. Ya duyemîn li çavê Kurda da çavê Tirka da wî Kurd bi qîmet bibin ji ber ku xwe biparêzin ew dizanin ku muhtacê Kurdan e. Eva şerê navber Osmanî û Rûsa da jî wisa bû. Eva di şerê navber Safewî û Osmaniyan da jî wisa bû. Di şerên xelaskariya Tirkiye de jî wisa. Wekî dibêjin Kurtuluş Savaşı û Mustafa Kemal. Mustafa Kemal çima hat ba Kurda got ez ketime bextê we. Bo çi ji ber ku li her aliye ew hew. Îcar. Problemeke din hey îro li Sûriyê û di hêzene yek Amerîkayê yek Rûsyayê û hîro serkeftinên dest me da jî bi hebûna van her hêzan çêbûye ne yekî. Evet. Mesela li Efrînê em tune ne li hema tu bibêje em daketine deyrê zor û nizam çîke û cihê petrolê ne bi qîmetin Kurda ew dereb dest xwe xistiye ji sê pareka Sûriyeyê niha dest Kurda daye. Yani divê vê qebûl bikin û li Sûriyê jî xudan hêz e ew Rusya. Vê qertê kare li hember Tirkiye jî bikarvîne. Ev jî dibe ewek yani dibe tiştekî nû yani merheleyekî nûyê bo Kurda. Kurd karin ji vê derê qazancekê jî dest xwe bikin. û li Iraqê jî heta niha Başûrê Kurdistanê, rêveberên Başûrê Kurdistanê her çi qas civînan çê dikin jî em di civînan da jî dibînin ku çi dibe. Lê heta îro li medyaya Başûrê Kurdistanê derheqê vê mesela Ukraynayê da yek rayêdarî Kurd hê jî tiştek negotiye. Bes Wezîrê Dervayê Iraqê Fuad Hüseyin îro daxuyaniyek daye biborin û dibêje ku ev şerê Ukraynayê wê ew jî Iraqê jî tesîrekê bike, bandorekê bike. Ew jî niha bêdengin lazim e bêdeng bin jî piya min. Li aliyê din meseleya me ya gazê heye divê em gaza xwe bifroşin. Petrola lê em vê şerê Ukraynayê biqedînin ez dixwazim yani wa biçek senaryoyekî çêkim herî dawî divê mecarê de em bêjin ku ev şer pekiya fireh bû pekiya mintexên din şerên cîhanî derket. Tu dizanî di encama şerên wisa de xeriteyên cîhanê jî tên guhertin, balans tên guhertin. Yani di encamek wisa de wê Kurd wek te got wê bi qezenç derkevin an yan wê bi zerar derkevin? Di tarîxê de hertin firsat ji bo Kurda hatiye. Firsent ji bo Kurda hertin Wê bi dest nexistine? Ji ber ku xwe amade nakin. Ji binî ana li Rojava û Başûr yani. Xwe amade nakin. Yani xwe amade bikin. Yani divê çawa şekî berê te got em senaryoyekê deynin. Divê ev senaryo 10 sala berê kesê me zana êko pisporên navdewletî rûniştana bigotana heger şerê Ukraynayê û Rûssan derkeve wê çi bibe. Heger Türk li hember vî bisekine wê çi bibe, nesekine wê çi bibe. Divê ev senaryoyene bi hatina amadekirin
و كرداجي لگوری بی پروژه درخستا او تنه ام کرد ندور بینن ام دور نابینن زیادتر ام روزانه دفکرن او جیج بر عقلی گندایتی يعني ام او زكي خودني لا قرم يرو تيربن تماما جبر ويجي افايا مغلقه يعني يا مدس خابخين يا نه يعني هجر قدر بيجا اري لي قوتنا كردان نابعف مثلا جبر وي بروبلم هيك مزنه دفي كرد ادي وك مساله كاستراتيجيك لفي مساله بنرن يعني ام كردن 6 مليون نفوسي ما هي بله ام لچار parçaya او بونه بلکه ام نکاربن کردستان که سربخوا و 4 parçe بکن یکجی چه بکن لبر 4 دولت ما هبن لبر 6 دولت ما هبن برا ناف خود جی او بن يعني فرق ناکه لی ام 6 مليون کرده و چاوا بکه دوی لسرویس استراتژیک بانیانه يعني اگر وشر مزن ببه کی مزن ببه بو کرده فرسند انگلک مزنتين يعني جارة عولينا بلكي افسد سالين داويدا فرسندكي وهاتي بو كردا مثلا كردا اگر عفرين وندا نكرا ايرو باور بك ام دبون رقيب روسا اگر وندا نكرنا لذات روسا واتشتا زانبو تركيا واتشتا زانبو لو مع عفرين ما وندا كري غازا كردستان وي بچه بحر سبي بالك برقولاي لانها محتاجه تركابونه جبوك ام غازا خاف فروشن Avrupa'yı em mecburen ji Türkiye'ye derbas bikin. Ul aliyedin Rusya evi dizanın peşiyama girdine. Dibêje Ferhat Sînore li vî alî Ferid Winçit kim bikin lê winî derbasa Behrê nebin. Ê zaten me behra spî eva 3-4 sal berê me wenda kiriye 1665 da. Yani ew behram a me bû yani derdora Behrê a me yani. Şixwa ev tiştekî tarîxî ye yani. Ew Can Polat ew Mendoya ew Beraziya xwediyê we derê bûn. Antakya û nizam çi milkê me ye yani. هجار پروبلمه کردن هيا باشوری کردستان نها سرپرشتیا کردان دکل بدری او جی بدنگه روجاوای کردستان ایکو سرپرشتیا کردان دکن بدنگن لفرسند هاتی يعني في زوب كاربينن في بزانابون كاربينن وحسابي حرتش تيجي بكن لأمجبير لكن هي شر الورجي دوام تكي هم للروجاوا هم لباشور يعني شر يعني بلكي فرسند جبو ما تشي ببا جبركو روسيا نهال آليكي البحر الرش لآليكي تنجي لسوريا تركيا كريه ناف بريسكي وكي توستكي ودكاريو بكي جبو كرداج فرسند يعني كرد دكارن لسوريا هناك دارندن بداس خابخينن آن بشتگريا روسان او تل ابيض او عزاز ومزاز وكارن تركان جورجي درخينن يعني احتمال هي باش براستی چند مجاری میتونی هنه جوک پانوراما هفته مجارا می سرکه کریز اوکراین بو شری بود تشکیلن بیجی هر سر به شری و به کریزه درکن درباسی کرد بچکی عقلانه لسر به مسئله بفکرین نه وک به حسین خو ام يعني روسا جنب باش ناستكن مال اوانا سرحدي جدينا مال محابات جدينا واجي باش ناستكن مال لسوريا جدينا وان روجافا جدين ام اوكرانيا جديد زانن ام تركيا جديد زانن دبي بشكل ام عقل خو زيد مزنتر بكن يعني بنجره كجلك فرحتر لي بنرن و لقولي في سياستك باش دينن يعني مثلا جحزر حفصدو بيستان حتى فيداوي روسا كردولوژی پیش خسته بو کرد ناس کرن عشیرین کردان ناس کرن کرد چاوا دفکرن ناس کرن لین نهرین کو عشیرین کردا جارلوی آلینه جارلوی آلینه داوی دنافبر ما او ارمنیان دمان گوتن کو ام کیجانی کاربینن baştıra bu me ما كيف إبراهيم سياسة روسا كرداجي تجاري ما تشكيش فهم نكر حمو كرد بارتين كردا سوسياليزم كومونيزم بروجكت مالكاريا واجي ندت يعني نهازات شخوص ابو يعني بارتين مين دسالين حفتي حيشتي دا ان سوفيتيك جاردن هاج نوفا فيجينكي او دكن دبيجن كو ام هنا بشتكريا روسيا فلان بيفندكن يعني اسوان دبينم ليتش جدا هي بروبلم كمية دن هي بلانغازن ازوار بيجم يعني يرو وانا سبيجي كارن اليجرين امريكا يبن يعني هرتم محتاجي هناك درانا اري يعني شبك سياستك خب خوتنا تم يا خلق الماشين
Kurda beri de gotiye sıvari hesbe halki tümü piyaye. Evet. Mesele ki o hesbe yapçıkım. Gavkadne me bahsa şerreki mezin eğer çebe ro bide. Yani tutzani Hitler şerreki mezin li cihanê derxist. Yani Putin jî kare şerrekî wa pir mezin derxe. Yani Putinê ku destpêkê de gelê cihanê jê hez dikir. Em bêjin mesela judo dilîst millet jê hez dikir. Qerete dikir, diçû seyda pilinga, dibin avê de avcaniyê dikir, li hespê swar bû tezî digeriya. Carna di konsera de ewka de wî didîtin. Yani ev Putin ki ewka jê hez kirin îro jê dibin diktatör û heta dev ji gel berde serokên dewleta êdî bêjin diktatör yani. Yani Putin çima wa hat guhertin yani. Erê em zanin yani nasyonalîstek meziniye Rûsayê çima berêwera bû ana Wîsayê. Biya min qet nehate guhorin yek. Ne Ya du yaptın? heta nihat şaşî jî nekirine. Li gorî Siyaseteka wî ew ye. siyaseta wî siyaseteka rast e li gorî wan ha. Yani li gorî siyaset û perspektîfa Rûsa îro Putin Petroyê duyemîn e. Li gorî min. Yani dema ez li wan dinêrim na her milletek bi awayekî din e. Mesela demokrasî Rûs demokrasî naxwazin ku. Yani ne wekî nemîme ji bo Rûsa demokrasî nemîme. nemîme yani ji ber ku ew bûne. Mesela tiştekî bibêjim mînakeke pir kin hevalekî min hebû şîntoyîst bû Japoniyê. Di şîntoyîzmê de her stêrkek xudayek e. û karekî wî heye. Min jê pirs kirim got çima yani xudayekî wey tenê tune? Ya got viqas karîkê xudayekî tenê çawa bike yani? Aqilê wî ra nake ji ber ku çima ew zarokatiyê heta mezin bûyê tim wisa ferq kirî. Yani her stêrkekî karekî wî heye. Yê me jî niha demokrasî karê Ewropayê ye. Ne ya Rusyayê. Eleka li Çînê binirin. Milyar nîvek insan heye, partiyekê ye. Li Rusyayê binirin 100 sal partiyekî Türkiye jî derbasî wir Türkiye jî derbasî wir bûye ji ber ku 500 salî sultaneke bû digot ez siya Xwedê me li rûyê zemîn. Yani evaya li gorî millet e ji ber wê ez ne bawerim yani Putin ne hatiye gorin. Putin zat tişxova bû. û hîro jî qesla min ew bû ku yani milletên cîhanê jê hez kiribûn wexta wan tişta dikir yani. Îro xwe bawakî din nîşanda. tiştekî din heye mesela Putin bi herçan re şer dike yani. Evet, berçavcı şirket rast. Ne yapıyorum ez bêjim. Ji ber wê ez bixwe şaş nebûm yani. Kana şerekî mezin jî derxe lê ez ne bawerim ew şerra bi van derkeve. Evaya tiştekî din e. Başa kekî İbrahim mijara me Ukraynê li vir nizam tişkî din te bêjî eger tune be em derbasî mijarê din bibin. Başa. Yani mijara me din Başûrê Kurdistanê ye. Birastî ez carna ji bîr dimedim hîn jî serokê Komarê Iraqê natiye hilbijartin. Yani Kurd li hev nakin, PDK û yeneke li hev nakin. Madem tu li Hewlêrê hema tu wiha behs bike. Yani çima li hev nakin, çima serok Komar nayê hilbijartin. Kurd li hikûmeta Baxdayê de çi post bi dest xistin. Hinek tu behs bike. Tu li wirî tu taqî dikî têkiliyê te biwara hene. Ka tu bêje ئێمە ئەم باکووری کارێ برایە خۆی باشتری فهم ناکرد ji ber ku ew jî wekî şîntoîzma li dunyayeke din jixwar ew dikin li dunyayeke din dijîn ew yek ya du li gorî yasaya Iraqî divê yekemîn civîna meclisê bû şindatir di nav mehekê da serokkomarek were hilbijartin lê evaya dehî Oktoberê da Cotmehê da a 2021 da hilbijartin çêbûye piştî hefteyekê şindatir diyar bûye û eva çend mehene jî hikûmet ketiye krîzekê Iraq ketiye krîzekê nikarin serokkomarekî hilbijêrin heger serokkomar neyê hilbijartin hikûmeta nû jî ava nabe ew yek ya du 329 parlamenterên parlamentoya meclisa Bexdayê hene. Ji vana heger
دسودو بیست کس نین با هف نکارن قرار بدن کو هلبجارتنا سرو کوماری وره کرن لازم دسودو بیست کس ورن پشتی وی رای بدن هگر سرو کومار نی هلبجارتن جی د تورا دو یمین دا هگر 10 کسی ورن کارن ناف خدا هلبجیر ایجار نها کریز چاوا بویه لآلیه کی سنی لآلیه کی شیعی لآلیه کی به دسلاتیا پدکی کرد افانا هاتنه باهف yani Sadru, Halbisi و برزانی Evet. FC grup FC grubana 175 kes bi serê xwan nikarin serokkomarekî hilbijêrin alî din yenekê heye di navber yenekê û pedekê de jî em bibêjin çawa hey hevpeymaniyek çêkirine bi zemanekî di navber Mam Celal û Kek Mesûd da gotine ku Sasî ez hanım ne şaşbim Serokkomarê Iraqê jî yenekê be ê Kurdistan jî pedeke be tişkî wer bibarim sê post hene divê ew da li hev hatinê da yek postê Iraqê ye ê serokkomariyê divê ji yenekê be ya duyemîn postê serokiya Herêma Kurdistanê heye divê ji pedekê be postê sêyemîn Serokwezîrê Kurdistanê ye ewa jî her demek 4 salin ji 4 sala heta di 4 sala da hilbijartin tê çêkirin 2 sala wê pedekê be 2 sala jî wê yenekê be lê eva demeke pedeke tiştekî din dibêje ku Mam Celal çû piştî wê rayên yenekê ketin û em jî êdî gelek zêde raya distînin ji ber wê ev meseleya 50-50 tune îcar Erdê Kurdistanê jî sedî pêncî û sê û sedî çel û heft di navber va di partiyan da hatî parvekirin yanî zonî zer û zonî kesk pêncî û sê li aliyê Berzaniya çel û heft li aliyê Talebaniya maye îcar ev tişt ne li gorî raya hatiye çêkirin İran têde heye Iraq têde heye Tirkiye têde heye û ev partiyana jî li hev parvekirine û ev post jî li hev dabeşkirine bes gotine ku heger serokkomarê Iraqê ne ji yenekê ji pedekê çêbibe divê serokê herêmê ji yenekê be îcar niha dibêjin em vê jî nakin pedekê dibêje ku ev êdî ji ortê ev mesela 50-50 rabûye lê yenekê evî qebûl nake yek ya du 2018 da Berhem Salîh bêî Rizayê Serok Berzanî bûye endamê serokkomariyê li hember wî jî wezîrê dervayê ê niha ê Iraqê Fuad Hüseyin bû endamê pedek û 2018 da Berhem Salih bû serokkomar va cara duyemîne dixwaze bibe serokkomar li gorî îddiayê pedekê dibêje ku li piştî Îran heye dibêjin İran dibêjin ku İran Berhem Salih dixwaze ji ber wê jî em naxwazin ew bibe yek ya du işte dibêje ew 50-50 çûye çima ê yenekê bibe kê ray zêde standine bire ew bibe ya sêyemîn li hember Berhem Salih ku em dizanin ku hêzên navnetewî jî li pişt wî sekinîne yanî ne bes İran mesela Amerîka jî McCork li pişt Berhem Salîha ji ber vê krîz viqasa mezin bûye îcar Hoşyar Zebarî bû endam bû adayê wê ê pedekî namzet bû namzet bû îcar Mehkemeya Federalî jî qerarek da ku got dema Hoşyar Zebarî ji Wezareta Darayî hate dûrxistin ji ber îtibarekê hat dûrxistin û îtibara wî tune ew bibe îcar divê di navber mehekê da me gotiye yanî
او جوینا یکی من چی بو لازم دنابر مهکی دا وره هلبجارتن آنین اوی نافی بچی بو مجبیر کر یکی شیعی او کر یکی سنی قرارک درخست گوت مرف دکاره و قانون شیروه بکه کو ام هاتن با هف لی یک نامزد محکمه رد کر ام جزنوفا مهکی دن بگرن تاکو پدک کاره با نامزد اکی نو درخه ایجا رانی نامزد اکی نو درخستن کو او وزیر نافخوایی کردستانی الآلی دن بهرام صالح جی او نبو هلبجارتن کنگینه یعنی پارلمانتو ایش بود سر حکوماری في يكي مارتدا محكمة عراقية فدرال قرار بده كو اف نامزت نو دبا آن نابه این دبه گره الجور بريار وره اره هگر جور بريار وره بله لي اف قريزا بو معنات چه يك دنافبر هرما كردستاني و هز نافنتوي دا قريزا كا گلك مزنه یا دو دنافبر ينكي و پده كده قريزا كا گلك مزنه یا سيمين کس نابجه لی دیاره کو دنافبر پده که بخوده جی اوه بو پروبلمک جبر کو فوات حسین دخوازه او ببسر و کمر لی او نکرن نامزد لآلی دی کک مسرور تشتکی دید بیجه کک نیچروان تشتکی دید بیجم کک مسعود تشتکی دند بیجه اوه دنافبر پده که دا جی بو پروبلم دنافبر ینه که دا جی بو پروبلم جبر کو او جی لحف کتن ذات قریزه وانا بافل طالبانی و لاهور طالبانی هبو ایجار مسئله یا و درکت یا سیمین و ها آهری مهم اسماعیل قاعانی او کسی ایرانی کل شونا پوست قاسم سلیمانی دا کتی او کردا سوجدار دکه تهمت دکه کو کردا لبغدای شیعی کرنه دپارا بصادر را رو نشتنه و هزن شیعی نزیکی ایرانه لدروی و هف پیمانی مای جبر ویجی کردا تهدید دکه ها یجاروی اف کریز بوچه کریزه که گلگ مزنه جبر کو محکمه یا فدرال بغدای به پشتگیریا برهم صالح قراره که گلگ خراب ستاند کو دبیجه کرد نکارن پترول و غازه بفروشن اره ما هاتن مهم جاری دوام که پترول و غاز زین نکاره بفروشه معنا چیه؟ یعنی اف شرعی اوکراینای درکت دفعه مجبورن ام غازه خواه بفروشن کرد غازه جا ام مجبورن لسر ترکیه را بفروشن ایرو محکمه بيتونو کاری بفروش هگر وها او بريار هاتيه تطبيق كرن يعني هاتيه او قرار دركتيه اف قرارك سياسي دفي مرف زانبه لي اما مساله شي اف قريزات شي بوي لو ما محكمه افتش معنايه دنافبر تركيا وعراق دا اف بيماني هي سبا اگر داملايك بترول ان غاز جسر تركيا را درباس ببه تركيا مجبوره وي پري نده كرده بده حكومت عراقي جبركو انا ياسايا قانون اساسي عراقي ناستك تركيا لسر وان دخاله يعني ناسكرنا كردان يا لتركيا جنال سر انا ياسايا عراقي راي جبر وي مجبوره پرا بده حكومت مركزي ايجار ابو بسريق وكرد نها بفي كريزي خوخا غريدان خو غريدان يعني نكارن حركت جي بكن ناخوازن ببيجن جيش بركو اف مساله يا بارتي وفلان وبيفان ازات سدي هفته ملت نچو سر صندوقها پشتی وی پدکی رایا که کلک بلنستاند یعنی که چو گوران ببنکت یعنی اوا قریزه که نویه هگر کرد دناف برخودا وی مسئله حال نکن کل گوری وی روشی نکارن حال بکن زوره باور بکه ام دکارن گلک تشتان لفی دری واندا بکن دانجا وردات كذي يسوي كرد بن دبيلا بغداد خرد بن يعني بله مجبورن هگر لبغداد نخورد بن باور بكم نكارن حولي ريجي بباريز يعني بهواي ياساي وحقوقي يعني ايران تركيا اف هزن مزن كارن مداخله كردستان يجي بكن دكارن ورن تكفنشي يعني او بالراس دبيجم يعني نكو سيناريو يعني او احتمال ايدي حرق دتشب بلند به حرق قص
سیاستمدار من کردا افتشتی نابیجن جی احتمالا که وها هي وحرب دشجي مازن دبه براستی جی اجی جارا دفکرم سالا نوتو دویا پشتی شر نوتو یک شر خلیجه کرد لسر وی عردا خواه دجین وک آزاد دجین هما بیجا وک دولتکینه یعنی براستی جوی چاره ده بلکی من 15 جارا نوچه خوندیه که پیشمرگد بین یک از جارا دیسا تی از بیجم یا موانا نبونه یکینا یعنی نظام کلتورا دولت بونه هین لور بلکی زیاده تنه اما دبی پیش روژا خود کرد باورم بچوک تفکرن يعني كردستان مزنه كرد بچوك بونه يعني ماشي ما بچوك بويه مخابن يعني دفي فيجه هفا بوجن يعني هو بروبلم كما مزنه يعني اف كريزا نهال لبغداد دنافبر كردان دا يعني صدر ودم هاني او كر قلت يعني امن كان حكومتك كي يمكن جبركو كرد لافناي هي زاويتنا كو كرداجي لهف بينا جبركو اف دنافبر يكتي و بارتي دا بويه مساله كا عناده ايدي يعني او دبجنا برهم صالح ناخوزم يعني كد بجا خجو برهم كسي ناكن برهم جد بجنا از نامزتم و از جاره كد بمسرو كومر ایران تدا هي تركيا تدا هي بريطانيا تدا هي امريكا تدا هي و ايجار تشتكي دن هي يعني تفي افيجي از ببجم كاكو ريفراندوم تطبيق كرنا ريفراندومي يعني دما ريفراندوم هاتا تشيكرن كردا بله وك ريفراندوم كرن تشتكي باش كرن لي متفقي خواندا كرن يا دو يمين 16 اكتوبر كركوك وندا كرن يا سي يمين تحذروا حجده ياندا بي رضاي هولري برهم صالح بو سروك كومر و افاد بقريزا چارا هگر افقري ام نكاربن درباز بكن باور بكل في دريج وي هناك تشت مجبورون وي ورن جوهرين او جي زوره بقانون پترول و گازه آبوریا وان کاره که ببه این نظام اولویه بالا فرگه دست عراقی ده اولویه سرسینور دست عراقی ده نه دوره که دروژن پیشتش کرده بخوازن که ارتشا پیشمرگجی الوشی yani ارتشا پیشمرگجی نهال گوری یاسا عراقیه عراق صبات کاره ببجه او جی او کی میلیشای مثلا حشد شعبی ستاتوی آوان هاتنه وکی پیش يعني از باور راقم كردوان خطرانا بين مثلا لهف كرنه ده براستي تر دوري هفدو دفكر دورنج هفدو و انجام هرتم ضرر ده كردا يعني یک جاره مرف دبینه کو اف خطر جي مرف دچ تفليوي تشديد به يعني تو وقت نابي جبر کو چما اشتنها كرد بهف كتنا بهف ناكن قريب ليه لها فكرنا كهري خراب جي في حالي تشتري يعني تفهم بغداد بقوة بيانا جبركو مسألة كتير مسألة مادية سدو تشلي هيكو ام وان جيان لكردستان فجرينن منها سدي بينجو دو آخا كردستاني واندا كري الفدري يعني شنغالة و كركوكا وجيري كركوكي حتى مندلي ونظام كده يعني جبروي بروبلم يعني خانقينه يعني دفي كرد لهف بكن مجبورن ان شاء الله واخوان بيجي وك كردين باكوري ام بزكيما ولا باور بك جبو باشوري كردستان دشوته وجبر في مساله كرد لهف ناكنو بغداد بنا او بوزيماجي بيد دشوته يعني ام جواب ام دبين لازم نوصابه وام براي خوشي شاردكن ام جوان رد بيجن وها نكن لازم اقول وها بكن لي اوانا باور بك جهل كيسي جي ناكن يحقي وانا جي جبل كود بيجن ون هاجر قالك باقل بيانا ولا باكوري كردستان قندك شخوره بستاندنا راست جي او جي راست لان مساجي يعني دخوازن كو براي مي باشوري نسر بخاب سرخبون اخوان نستين جد في العراقي هريمك قالك بقوات به عسكريه وان بقوات به استخبارات وان بقوات به و ايكونومي وان قوات به سيستم وانايا اولهي بقوات به يعني
چی باشم ji bo برای من که ابراهیم سال 2007 gelek فرصت دستی کردا ده بون پر خورد بون بغدا مجبوری کردا بون و چاغه ماده 140 تطبیق بکران و gelek تش دست بخستانا و ایرو روش نوسابونا بلکی کردستان سر بخواه بون نوشی جبلاکو 30 سال در باس براستی شر خلیجی دوی وارد تشکیدن بیجی هیا که ابراهیم در باسی باورم ده مهجی هلبجار مها ده یکی مها ده جوت مهجی بریاراج بو هلبجارتنین هرما کردستان هاتاییم کریزین چارەسەر نەبیە vê krîzê wê Kurdistan jî here hilbijartina. Yani belki ev krîza çi qasa bajar nizanin ya serokkomariyê. Lê li Kurdistanê jî wê ev hilbijartinên nû bibe eweke nû. Yani ji ber ku xelk ji vî halî nerazî ye û siyaset jî hatiye xetimandine yani. Yanekê jî xetimiye, PDK jî xetimiye. Yani bifikire mesela niha ez difikirim yani yanekê û partî li Aliyekê işte li Aliyê din Yekgirt û Partiyên İslamî hene û mayê nifşên nû yani Şahsuvar Abdulwahîd ew jî çi dibêje em jê fehm nakin siyasetekê Iraqî dimeşîne yani li hemî Kurdistanê ew dînamîzm wenda bûye ji ber wê ev hilbijartinên li pêş me wê gelek mühim bin ji ber ku partî karibin siyaseta xwe nû bikin. Yani perspektîfa xwe nû bikin. Hîn ew nîqaşên ser hilbijartinan çê nabin dema wî hate em ê li ser wan jî ew bikin. Kekî İbrahim em derbasî rojeva jî bibin bi kurtasiya dixwazim tu nêrînê xwe li ser rojeva jî bêjî têkiliyên nav Kurda partiyên Kurda van rojên dawî bi rastî li ser medyayê hin zext çêbûn nizam Rodaw hat girtin ê rojnamevan tên revandin an jî tê girtin li wan dixin heta encam û seda ku êdî biye navnetewî saziya rojnamevanan jî şermezar dikin van tişta li wir çi dibe li rojava çawa têkiliyê te çawa li wan dera tu çi agahî destê te de hene çi ev tiştên ji medyayê dizanin ez jî dizanim li belê têkiliyê me bi wê derê ji re jî hene yani em dizanin çi dibe û çawa dibe filan û bêvan yani Rojavayê Kurdistanê jî wekî başûr e ez wiha difikirim her yek çavekî me ye yani me çawa başûr parastî ku lazim em Rojavayê Kurdistanê jî biparêzin bira du çavê me hebin bira yek ne kor be yani divê her dijî ne kor bin divê em hev bibînin yek ya du divê navber başûr û Rojavayê Kurdistanê de jî têkiliyên baş hebin lê mixabin eva çendeke krîzek di navber wan de jî heye heta bêje deriyê Simêl kew nizam Elwelîd û nizam çi hate girtin hate vekirin jî nizam çawa bû ya siyamên xelkê me Rojavayê Kurdistanê di navber xwe de problemên wan hene PKK û NKS bi hev nake û PYD li xêncû xwe îktidarekê nas nake kesî nas nake partiyên nas nake û nizam çawa hineke wên ciwanên şoreşger derketine û êrişî xelkê dikin û nizam çîkû filan li wê derê jî dîktatoriyek tê meşandin biya min tiştê ku Rojavayê Kurdistanê dibe bûye çi yani mînaka Kurdistaneke biçûk e yani hemî Kurdistan ji ber ku siyaseta wan fiqasa xerab bûye îlo Rojavayê Kurdistanê jî medya tê qedexe kirin yani êdî vaya trajikomîk e yani di vê çaxê de çaxeke ku şerê Ukraynayê li ser sosyal medyayê dimeşe tu Rûdawê qedexe dikî Kurdistan 24 nizam çawa dikî filan û bêvan yani eva êdî yani demode bûye tiştekî eyb e yani lazim e yani em ji xwe fedî bikin ku em îro vê mejarê jî nîqaş dikin divê ew jî berbe demokrasî werin filan bêvan lê li Rojavayê Kurdistanê û temamiya Sûriye diyar e ku şertên nû dest bikin yani Amerîka êdî ji herêmê vedik şiya vê dawiyê xêncû berî vî şerî dibêjim yani piştî vê şerî çi bibe hîn ne diyar e û li Aliyê din dîsa dixwazin bi hikûmeta Sûriye re rûnin û lehevkirinekê dayînin êzad ji xwe Sûriye jî demokrasî li wir tune bû eva pênce 6 salin
partiyek evke malbateke bavu Kurd bun Hafız Esad û Beşar Esad yani Kurd divê karakterê wan nestînin yani Kurd milletekî pir rengin, pir zimanin, pir olin, pir bêbawerî ne divê li gorî vê piraniyê kultureka li hevkirinê navber me de were danîn. Rojavayê Kurdistanê ji divê warî de mixabin pir kêm e yani pir behsa demokrasiyê dikin dema devê xwe dikin dibêjin demokrasî navê partî wan demokratîk û nizam çî ku filan bêvan lê bawerim li hember Kurdan ne demokratin û va jî ji bo me eybeke yani belê rêxistinên me partiyên me fikrên me ji hev cuda ne em li hember hevin li dijî hevin lê dawî li wê derê Kurdistanek bi dest we ketiyê kuru şebab idare bikin xweşik idare bikin birem ji hev fehm bikin birem jî bibêjin welam ji zilmekê xelas bûn yani. Biraya min bi rastî di şerê Sûriyê de ê herî bi kar derketin tamam bedelek mezin jî dan Kurdin bi rastî hevalê min ê ji Sûriyê Kurdên Sûriyê pirin bi rastî yani gelekê ji wan nasnama wan tune bû nikarbin biçûne dibistana lê otonomiyeke biçûk be jî an jî li ser erda xwe ew bi xwe xwe îdare bikin jî dîsa jî ê herî bi kar derketine ew in bawerim lê divê viya wenda nekin herkê biçe hîn pirtir pêş bikin xurttir bibin yani. Tek Mehdi wiha bifikirin yani 1945 da dewletek Kurda ava kiriye li Mehabadê 11 meha ajotiyê 11 meh. Em hemî pêşanazin em dibêjin ya hemî pêşanazin erê 11 meha be jî Kurda li wê derê tiştek kirî lo yani berxwe dane hatine eydam kirin û nizam çî ku filan bêvan. Îro divê em pêşanaz bibin ku li Rojavayê Kurdistanê her çi be her kî be her çi fikir be jî Kurd 11 salin li wê derê îdareyeka wan heye îro ji sinifa yekemîn heta üniversiteyê bi kurmancî li wê derê perwerdeya Kurdî heye üniversite hene sazî hene çê û xerab kêmasî wan û ew ê wan meriv dikare nîqaş bike lê divê em dîsa jî ew bikin yani piştgiriyê bikin ew jî hergû biçe berbe xweşî biçin ew jî berbe başî biçin berbe demokrasî biçin berbe eweka rêveberiyeka demokrat biçin yani divê wisa be dîsa jî rast wekî tu dibêjî yani Sûriyeyê de ê ku herî be ew derketinî Kurd bûne belê qasa şehîd hatî dayîn lê dîsa jî nîvê Sûriye hema dest me de yani sê para parek dest me de lê Kurd li hev nakin bi rastî yani yek ku yani ew ji bo destûra Sûriyeyê anayasaya Sûriyeyê li Cenevrê dicivin Kurd wek nûner lûr hene yani wek biryar ew kes lûrtin e divê naberê de li Hewlêrê berî çend roja ew bawerim Kurdên ji bilî ên enekesê bûn ê derdora wan bûn civînekî ji bo reşnivîsa an jî pêşniyara ji bo Herêma Kurdistanê yani destûra Herêma Kurdistana Sûriyê nizam hayata ji wî çêbû çi ne û civînekî wisa hatiye min bihîst lê tiştekî ew heye yani wek ew ez bibêjim yani enekese an partiyekê din were li Hewlêrê paytexta Kurdistana başûr li vê derê ji bo Rojavayê Kurdistanê destûrekê çêbik ez ne bawerim ew bigihîne encamekê û ya zaten eva 10 salên dawî de me enekese û pratika wan û filan û bêvan dî yani divê ewana li Qamişlo bin divê li Kobaniyê bin divê li Efrînê bin li wê derê vê reşnivîsê çêbik eger bedel eger şehîd bûne şehîd wan min di medyayê de dît pêşniyarên wan ku wer dixwazin ji bo herêma otonomiya Kurda yek jê Kurdistana Sûriyê herêmeke Sûriyeyê dibêje Kurdistana Sûriyê yekîneyeke siyasî û yasayî bi coğrafyayeke hevgirtî di nava devleta Sûriyeyê de ye yani otonome federasyona nizanim Herêma Kurdistana Sûriyê herêmeke demokratîk e û dibin banê desthilata devleta yasayî de ye divê navenda hikûmeta Herêma Kurdistana Sûriyê bajarê Qamişlo ye ya pêşniyarê wan in yani dadgeha destûrî ya herêma bajar Kobanê ye
banka navendî ya herêmê li bajarê Efrînê ye tiştê wer hatine dayîn ala herêmê a îro ye û ya tarîfkirine zimanê fermî yê Herêma Kurdistanê Kurdî, Erebî, Suryanî û Asurî ye herêm di bicîbikirina biryarên hikûmetê de berpirsyar e yani pêşniyarên wisa hene ev jî were. Yani başa dîsa yani Kurd hatine bahev behsa destureke dikin falan baban tiştê baş encamê yek ya du li Rojavayê Kurdistanê îro muxatab kî ye? Yani muxatab yên ku niha li ser kar ji bo Amerîka jî ew muxatabin ji bo Sûriye jî ji bo Rûsyayê jî ji bo Tirkiyeyê jî îro mecbûr e. Yani ez nedijîman tiştame bana xweş in lê ez li dijî ew binavkirina navê heta navê Herêma Kurdistanê ya başûr jî ez hez nakim yani çima Herêma Kurd yani biradeynin navekî ku giştî bi Kurdistanê vekirê dayî be navekî wisa be yani merid veqê ew herêm wexta pê vebe wek ciyekî biçûk bêhêz tişkî wisa tê fehm kirin demeke dema turû zal digo yani tamam bira Kurd li başûr tişkî bi dest xist tişkî wek muxtariyetekî yani wek ji bo ji milletê xwe re bêje ku Kurda tişkî bi dest nexistê yani muxtariyetekî bû yani navê xwe biçe kî bû gero belkî baştir be neyse yani ew baş e yani ne xirab e baş e kek İbrahim wextê me bi rastî dihere kesê çar deqê me maye li ew siyaseta êrişkar ya dewleta Tirkiyeyê carna cesaret dide ew nîjadperest û nasyonalîstên Tirka ku ew heq dixwe de dibînin ku Kurdekî li ku bibînin li wan xin yani ji bo wan li Kurda xistin tişkî normal e dema tên girtin jîvanekî van tişta dikin dibe min tişkî nekiriye min berdin dibêjin ew kesê ku li İzmîrê keçika dihet partiya HDP de kartike kuşt digo min tişkî nekiriye min Kurdekî kuştiye min berdin digotin yani van êrişa pir bûne bi rastî li bajar herî dawî tu zanî li Mêran ya Konyayê malbatekî bi giştî hat qetilkirin berî sê çar meha li Antalyayê êrişî gêncên Kurda hatin kirin hin xwendevan dev ji mektebê berdan van çar roj berê dîsa êrişî sê xwendevanên Kurda li Antalyayê hatin kirin tewî ja li çarşiyekî li kafeteryakî ne hatin girtin ne tişkî bûn bana war êrişê Kurda kirin yani ve çawa be kek İbrahim yani em Kurd çawa bikin yani ji bo bana Kekê Mehdî niha li Kurdê me Sûriyê baştir zanin di nav Ereban de gotinek hebû di gotin sê Kurda deynin ser hev dibe pisikek yani ancak sê Kurd ji ber ku kimlîka wan tune tiştekî wan tune wekî ancak qandî pisikekê dibin yani qandî kedikekê dibin yê me Kurda jî niha Kurdek tu bêje ez Kurdim tê kuştin û ew zilam jî bi heqe ha gotî min Kurdek kuştîma min çi kiriye ji ber ku dewleta Kurda tune yani mena çi ye ti yasa tune ku Kurda ji dijminê wan biparêze Türk me dikujin ji ber Kurdbûnê dikujin û ti cezayekî wî jî tune ti cezayekî jî nadin tecawüz dikin zarokên qelb keçên Kurda ew çîkî pek bû Orhanî pek bû çi bû navê wî Musa Orhan bû onbaşı bû uzman çavuş bû çi hat berdan yani ewa Gülistan gwenda bûye êko hevalê wî zarokekî polîsayê kesî nevir bû kesî tehdê neda li Konyayê Kurd hatin kuştin dîsa tiştek nabe yani mesele çi ye işte li Antalyayê li sê Kurda xistine serê wan şikênastine yani bu mehkemeye eva ne tiştekî qanûn heger hebe heger Kurda biparêze wê çaxê bawer bike Tirk newêrin fîskeyekê jî Kurda xînin yek ya du eger qanûn tune be heger wan yek ji me li yekî xistin em dehal ji wan deha xînin wê çaxê wê ji me bitirsin êdî ji me jî natirsin ji ber ku wan jî têra xwe Kurd nas kirin ha gotin em bajarê van bi erdê re dikin yek deng ji van dernakeve em vana li hebsa dikin îşkence deng dîsa ji wan dernakeve
ام نافبر İzmir'e de nav İzmir'e de için partiye vana da kujun disa dengji der nakeve. Demek o hak me yani em karım bu kujlu. Yani naha mesela jiber devleta berxu bizinatına miyav bizinatına aman harruş şerjit kin dikin kurban goş divan dikin kebabu dukhun ma hatta nakes lehember meterketi na. Kurci na buna kurban evi devri. Jiber devleta vantına. Yani ev mesela يعني يا او جناده يعني او سياسات دولتك وانا دمشين او جسارت نادا بان كسانا يعني satış kovusa yani naha mesela kanunek de 1926 da derketi. Tibin ku hatta naha lehember Kurda قتل kirin u falan u bevan ew ji bo koç kiri u Şeyh Said mesela Şeyh Said de derketi dibe cezayı nastinin. Elve derece naha bu avayeki u hay yani sucen lehember Kurda tekirin be ceza deminin. يعني جبر ويجي ذات أفايا بخو سريع خو جسارته كي يعني وحتى دست وان هاتي جبي كردا بكوجن وحتى ببيجي ديسا خدي مرحمتن ها ما بتفهفنا كوجن يعني ده في معرفه ها بفكر يعني خدي مرحمتن ترك يعني ناسي كاسا يعني روجي ده كردا جبي كوجن ديسا الجوري قانوني وان الجوري حكومة وان كيما يعني كيما جبركو كرد ايدي جهاف كاتنا ونقارن خاب باريزنجي يعني بينم بير اخوات صالح هفتيدا حشتيدا التركا كارو لوازلم بكرواها نا دغو ويفا كردانا ورن قان دعواسه جنفانا هي ويورن ما بكوجن يعني از بخو جيشت مثال نودي وسابو يعني صالي ده حزاري دسبيكا ده حزاري وسابو يعني منو تركا مشر كري والله جمع ترسيانه يعني نكو الشخصين يعني از بخوجي لالي إزمير وان درا هنك مابوم يعني وقتا متقواش دياربكر وها مزاد كر يعني وها باوا كيدن مزاد كر يعني يرو مرن كره بجا از دياربكر انه كل قريب بيجي يعني جبر يعني وش شغل ترسبو ها دقوتم وانا والله سر قوتنا اخوانا قارن مريا بكوجنجي قانون وجي بكن دترسيان يعني اف اوكي يعني اف بسري خوشتا ما بيجن الروبوسكي يعني سوچار كرد هاتن كشتن محكمه جي قاقات بتو داوي وكردا يك جوان نكشت وتهم بريا جيتن هاجر تنا كيف إبراهيم يعني لهمبر تندتي مر تندتي نكر لدبي مر لدجي وان قانونا كوكا ورن تطبيق كرنكو لكردا تشتي وصل نكن يعني كا حقوق ناسين كردا كانين كا اوقاتين كردان كانين كا اوين جش ناب مجي اكي دكن هنا بيج مثلا مثلا مرام ده كونيا ده دچن yani dibinin ku yani malbat evkelle demek o تيرنا كاز بخوجي نكاز كي انا تيريناك عندك يعني بدي كمان تعرف عندك اجي مش خو هناك اوقات جوان تجي بردان ترسيان يعني اجي بخوا تندي وشدت تجي توصيه ناكم يعني ليه بوليتيك افاي يعني هاجر قانون كردان نه باريزه مجبور كرد خو بباريزن ويدي او تشديد ما دانا مايا يعني نقارن خوجي بباريزن الراست ما بكوشن يعني ويتشكل ما Yani az birçeki ve vançta به siyaseta devlet evgirettim. Sala 2014 ev nizam tarih belki şaş bir 12 bu. Dema dugotin demokratik açılım çı dugotin çı usta dugotin. Dve deme de embejin yani hingi de televizyona da bahsa mafe kurda dikirin nizam çı dikirin o akili insanlar nizam çı lekoline ki çebu bu dnav gele Türkade. Un ve persa Kürt دخوازن چخواست کس دخوازه چارسه سدی هفته یک بود یعنی مادام که demek ki devlet siyasete ki erişkar bu kar neyine ev pırsık dikare çare ser be le iro eğer tijep pırsı belki sedi dehbece kuna tişkine dinwa yani millet siyasete devlet eve milleti Türk jejor vate dizayn kirin rastı le جورجي يعني يدي ديمكو حسابي كردان ناكن يعني نخموان يعني كرد هاتنا كشتن ناتنا كشتن يدي جبو نخمواناي لوما نابجه اي حاكم وتشما تجزا نادا
Kalebra yargıtay sebabı veje vi hakimi ji kar bavêjin ji ber ku ceza nedayê û nizam çi nekiriye. Hele ew komiserên ku ev kesana berdane bigirin wê çaxê wê qanûn tetbîq bibe yani. Evet. Porê min evaya we yani ji bêhêziya Kurda wiha bûye. Ez dikarim evê bibêjim. Em bêhêzin noma wiha dibe. Evet. Birastî mijarê me ew qas min îro kek İbrahim eger tişkî din tibêjî yan jî min ji bîr kiribe yan jî ev me kiribe tişkî bêjî hebe fermo. Spasdarim savî tiştekî ez bibêjim dedin ama me her Baş em jî spas dikim birastî te hatî bûyî bi mêvanê bernameya Panorama heftê gelek spas. Em êvî dikin di rojên pêş de di bernameyên cuda de dîsa te bî mêvanê Çavpêrmediyayê. Gelek spas. Temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bernameya xwe hefteyek din wê hevkarek min din vê bernameyê birêve bibe heya hefteyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş.